روجانه بربانگی ولاتین جبر داعش پریشان دبن د گوندê Ehresê ra derbasî herêma dibin kontrola Hêza Sûriya Demokratîk de dibin. Li gorî wan ew bi qalçaqî revîne, Daeş nahêle kes derkefe. Piraniya wan jin û zarok in. ومنذ 10 أيام افده روجن کوچبریک مزن هيا جبر شرین لهریما روجهلات و هند جوانا جبر زورداریا داعش به تایبت لگندوارن الباب حتی نها نزیکی 1000 حتی 1200 کس هاتنه گرتن. Li gorî welatiyan metirsî heye ku Daeş wan bike mertalin zindî. Bi rojan meşîne heya gihîştine vê deverê. Heya niha nizanin ku va diçin. Bê pêlan biryara xwe bistînin û berê xwe didin deverin aram. من الخوف ويعني ji tirsê me xwe veşart. Her kesê viya bi aliyekî de çû, yê li mal digel zarokên xwe û kesên karên xwe. Hûn çawan ji bajar derketin? Em bi rêya qaçax derketin. Hûn çawan bi qaçaxî derketin? Me peredan û em derketin. Kê hûn derxistin? Kesên karê qaçaxiyê dikin ji bo Tirkî, lê ji bo her kesekî bihayiyek zêdetir bû. Ev çend rojên hûn bi rê dene? Ev e rojek du rojin. Xelkê babê û herêmên derdûrî ji ber komkujiyan diravin. Dibêjin Daeş welatiyan bincav dike, bi taybet Kurdan. Çarenivîsa wan ne diyar e. Ew di nav bombeyan ra û dibin topbarankirinê de hatine. وقي سرسرة ما داري أو رشيش و خيتو أمنا وين سري خراكن أمرن وهن جنا قرتن برن أم خلاص كرن وبيا قرت برن وعاجي قرت برن قي برنا حبسي أتشونا قلت إلا تلخاني الخيار عمر ما الزنا سبيرم نو إلا الدرع الخاكي ده روجانه زیادتری 1000 ولاتی ji herêmen bin kontrola Daişê da derbasî herêmen dibin kontrola Hêza Sûriya Demokratîk dibin. Ji vê herêmê derbasî herêma Efrînê her wiha herêmen dibin kontrola rejîmê de dibin. Ji gundê Kefernasihê Emîne Musto dengê Amerîka.